Karbi Longri BJP tumpen patir piponsi di phutara lang supen daya muk an bait pachejengpo. APHLC dhanseri sisi atum cherok tok amei kangni. Bolero pick up kachang hupon bang hini atum raikom sai kiari deng kachingna. Ingdeng hini kararong pi football one day friendly match suri hini rain koira pho kapathuk kapang chengpon. Kalitang sabina intipia phan kicholang rem det pen apran karmudet atuma phan soda ka kangsai piwek nang jipusi APHLC dhanseri women wing atum sodak pen ki hangpon. Aprang se birta kila rado anaphan kardom bajirlo kardom non birta than je bang sami ojang terang pi non arju ikha birtang ton pen. Rengdok reng me kachingri la pen kaching thur pu athipi en pongsi pai pai ni phai kretrok siarni is Karbi Longri BJP atum pen patir pi pongsi diphu taralang so pen West Karbi Longri amreng dayamuk an bait pachejengpon. Ada porpai kriner kep apor pen diphu taralang su klok tawara long pen si KEC CEM Dr. Tuliram Ronghang pen MP Amor Singh diso tumari deng pen si ingpupon lo. Laki KEC CEM Dr. Tuliram Ronghang pen aprang Japon si bang suri hini sosia tumpen bait pachejengpon lo. মন্ত্রী পৃথিবী বিরোধ জনপ্রিয় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ডাঙৰীয়া নেতৃত্বত আৰু ভাৰতৰ জনপ্ৰিয় চিফ মিনিষ্টাৰ ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়া নেতৃত্বত কাৰ্বি আংলঙৰ এটা স্থায়ী শান্তি হৈছে। তাৰ কাৰণে আমি কাৰ্বি আংলঙৰ ৰাইজক আমি এটা মেছেজ দিব বিচাৰিছো যে কাৰ্বি আংলঙৰ শান্তি প্ৰগতি উন্নতি আৰু একতাৰে আমি নতুন কাৰ্বি আংলঙৰ নিৰ্মাণ কৰা এটা সপোন এই সপোনৰ পূৰণ কৰাৰ স্বাৰ্থত আমি আজি ডিফুৰ পৰা যে বেলেগ বেলেগৰ ঠাইত আমি কাৰ্যসূচী আমি আছে আজি প্ৰথম ডিফু তাৰালাংছ কাৰ্বি পিপুল হৰ পৰা আমি জয়াংমুখলৈকে প্ৰায় 100 কিলোমিটাৰ আমি এটা ডাঙৰ এটা সভা আছে প্ৰায় 10,000কৈ অধিক তাত আজি গোট খাব বেলেগ বেলেগৰ ৰাজনীতি দল বিশেষকৈ কংগ্ৰেছৰ যিমানখিনি আছে তাত এই সমষ্টিত আজি যোগদান কৰিব লগতে APHLC দলৰ আজি প্ৰায় যোগদান কৰিব গতিকে এই সভাত আমি অংশগ্ৰহণ কৰিম ইয়াৰ পিছত অহাকালি এনে ধৰণৰ কাৰ্যসূচী হাৰঘাট MEC সমষ্টিত যোগদান কাৰ্যসূচী আছে বাইদৰ জৰিয়তে আমি ইয়াৰ পৰা আমি ওলাম তাৰপিছত 19 তাৰিখে নিলিপ কনষ্টিটুৱেন্সি মণ্ডল কংগ্ৰেছ হুলছেট আৰু লগতে যিমানখিনি কংগ্ৰেছ আছে তাতে প্ৰায় 3,000কৈ অধিক কংগ্ৰেছ পৰিয়াল আৰু APHLC পৰিয়ালে যোগদান কৰিব আজি প্ৰায় 2,500কৈ অধিক আগতে 2,000 বুলি কৈছে কিন্তু এতিয়া মানুহবিলাক ওলাই আহিছে গতিকে সকলোকে আমি আদৰণি কৰিছো এটা টিম হিচাপে যাব আমাৰ ইয়াত সকলোৰে শ্ৰদ্ধা লোকসভা সাংসদ অমৰ সিং কিছু ডাঙৰীয়াই আজি ব্লেক অফ কৰিব তেখেতে বাইট চোলাসকলৰ আশীৰ্বাদ দিব আজি আমি ইয়াৰ পৰা আৰম্ভ কৰিম আজি কাৰ্যসূচীতে Pai pai ni phai kretrok sian ni APHLC dhanseri sisi tumpen rong mirdan community hola long cherok tok amei paman po non ke wang GMLA kelika hot APHLC party pen karjap dun ja phan ke ong dung abut pen kache pahai dun thei ja phan la so mei long che than chimum pon la pen non kachari BJP atum Karbi Longri Abirta i article 244A pachun thek thi la pen Karbi Longri BGR long tharli nang jipu Karbi ratatum airset prungset pen kache song pon pachun thek thedet ajok ratatum BJP phan ning kache thei avitang lo lasi non ke wang GMLA kili APHLC hai vek pu pusi APHLC dhanseri si siamai phu Mohon Singh tok bi pen than pachini pon dung abut pen ni tumla MLA election che phai thegi mala sopu thak ni tum chingwai pon lo nasi non thu bang ke APHLC bang nason akhat thitan du pibona pulete ala non ke dam tang la jitu council kachari tum iston maste te wan thege da non puarni enta so kimangi ding wiglo Karbi Longri Tepen di Mahasa Rat Kari Article 244A Autonomous State Lasosi
non puta wan thege de pol la si la ta isi lo la pen ke la tum PGR eviction la ta claim thek thedet la BJP tum la pen ke PGR along do la Keroni long pen chenglok la pen ke la utor borbil la pen langpher constituency long ta PGR long de do la pen ke bukajan Jadavrai Gran along ta PGR along le do la pen la Dipu Railway Colony la dak da la election ni po Supreme Court pen da order pielo aprang pe da High Court pen da order pielo ta non puani ta election sedet na puyo pen la hai pen lang po te la si aja ta claim the de la BJP party tu mang la si la APSLC tum abangke nungke akhat ning thepik lo la non bu election bangke highway po la BJP tum bangke but pak ta long le de pon non du bangki chade thang da hai la son bang si rat tum bang chini lo athe rat tum chepaduk pik lo la PGR ke che song ta pen ke la oton master putha ta che song pik lo ko ni munit aprandam lo ko banne ke ahem rita vir lo kumane ne property ta luksan lo dasi la an ningkan troksikera fli che song data nampo ani ta radakar I chung che det lalu namasi BJP atu mangke phil bangke aweder thangjang lo lapen latum ke lahai ke claim di kali non Karbi Long le jorpo lasi hala Assam government a phreng ki tudam ji lason si latum matharong kapujo lasi la PSLC bangke la so bangke chekroin thek athe bima Assam government a phreng ke la ke Karbi Long le ke jor pensi laso a phreng ki tuji bu bangke li tum bangke chekroin thek la pujo athe bima dake 6 schedule area pina Karbi Anglong ke 6 schedule longri dake khaibari mate inglong aswa khayatuma phan kalike longli pata pilongli lasi angtan pen kewang ke beke cha aswa tuma phan longli pata ki pipe de ja phan APHLC dhausari CCM maiphu Mohan Singh tok pipen tuning ripon 6 schedule area pute la li tum phan nang bi pia long le lan vet lasi la li tum la ke vacancy ta bang phang pi thek thelo ang tan pen kewang tum phan ke pek thek thelo la pen long le pota ta lo la ang tan pen kewang ke che so tum bang ke miedi pota bang pi thek thek lasi la land and revenue in charge phanta chuningri lo kala council kachari tum phanta la ang tan pen kewang ke che so tum phan ke miedi pota bang pilong le lo la bang ke atum kumane nije ta hai nitum ke long na ji daksi do lahai pine nije ta ason sonatum ason do ta sita labang ke 60 dollar ranting pete latum bang ke long le pota bang ke pilong le lo ke che so phan ke lasi litum cherai thip nangi long le bang ke lasi non ke dam tangan BJP tume ke claim bang ke lason lo long le ke jor bang ke latum itu ijor di bang ke ington nang po Karbi Long SBS punon long le bang jor jeda sigimi la Dilai rai kom sai ki atum arniwang ke ton kelang kacharia sai ki claim po masonsi Dilai police station ke parlo 6 mile naka checking along I home bolero pick up AS01 SC 9717 aphan ka honthi ke dwa jok pasang du si kar jupater to sai claim pon lo lapen ke choklim alu tapaklang pon thek theder lo lapen I chalan misin pen laso bolero pick up a hempu a contact number along call si laso bolero pick up a truck ke dam tanga chiklu pen do kang bu pusi a hempu pen chethan pon lo laso truck driver bus stop saikia lapen Arya Sanghwatum Nayan Juti lapen Meban Alamsa Bangithomta Nagaon district sorpusi pangthekpon Kara Rongpi Youth Development Committee Bidisar King Teron Maipu Mindar Tokbi Kongchun Bang Bidya Singh Ingling lapen Karbi Students Association Mate KSA Sona Singh Rongpi Anparta Arya Sanghwatum pen chepatir pi pongsi ingdeng hini Kara Rongpi football friendly match surhinira inkoira pho pangchengpon Bangso ajay mekedeng pon laki Dimapur pen Karbi adu ya hoy kedu akarbi atum isi ning cheparong mate awareness
non ke thurmi riso e jangatum rakia hormu pen kachepahelo ji aphan pu mathaponsi bang swajai me kedeng pon pusi alang litum pen pachini pon development committee to chelang pet na tum football match pathulo pen team narke bando tum labang so khela kibi labang ke le tum ani si Independence Day ane mate 15 August ani si tum bi ponji pulo tamil tum apor ka chitonte ya join tum tini Sunday ani mate 17 August ani yang se belong rong lo si labang so youth development committee kararong pi youth development committee pam hang pat hek labang ke tum 1995 labang so ningkan si hang pat hek pu tami di tum na prang ke klem tum ta do tami non ni tum bang ke 2024 ani kan se tumbang non arpu gedeng tu nili bang labang so youth development committee long nili secretary lo tapi itu lo presiden bang dolang lang ni na dam ni si kadu ko pen alam bang non ni tumla gang bura ke hai do walang hin pelan tahan pon ya kai tamat turu pilo por pen ani ton the ko na so karong pi football friendly second mana aningkan si first aningkan bang ke balianong si patupon laksa penon bang second bang lo asi so jitu football khel ke patupon bang ke isi awareness mane system padam lo mane dak disumar tum disoi jang mana disot tum puno mane school dun development te khela dhula lahai le bipon bomno plonte so tumatame sumar tumatame mane si kopne ki koy ani garong to po plonte da border area po son mane doi ko po plonsi happen nitung da kararong pi youth development committee apen thu ako ksa tum ko tum ta nang sirap dun long chitun long son pen plan plonte anu si pachim thu poni phan pusi la non ako second bangke aklatun tum si nang kirap mon thu pon bela di Mahasau Autonomous Council ke parlu Umrangso lakha Kretroxi Gorompani constituency ke parlu Longku Police Outpost Angkang Rongkhelan Christiana Rong Amikar Hemari Terang Achor Kalitang Sabina Intipia Phan ke damtang pai ni phai krihini aju LNT company long Jokomar Bangpli lapen Karbi inut Jerabdung si Kalitang Sabina Intipia Phan cholang remdet si apran armodelo lasi soda kakang sai ke longji aphan karbiara ratumta thurpak si che songpon lasi labang pho atuma phan kalitang sabina intipia phan apran karmu dera sonthot si labang pho atuma phan kok that pivek nang popusi APHLC dhanseri CC women wing atum pen ke hangpon along ke non puani ta sabina intipi non hejong jo lapen la so prang ta lat ajir ding de pin lang lata dena khat long inut alha ta sonak thake phodu la so aprang sedami amen humriam et pote dopik la sili tumalong ke non puani ta suara lutum ko pia posi ke do ke dam kai ke mata ili tum kachikom rom nang ko ki choklem ki chodam non puani ta pri prede ke do ke dam ininga rong klang pen biha bepa pen chenglok choklem chodam ulai nang ko ili tum kavede ta tum ke dukan ke chubi punon penipiri pen ke chojor pen ke chipangreng pun noi pel theja pon do olai nang kok sita mela so ake olai long pen ili suara lu tum non puani ta ili tum joy wanawe tangte non momentu lo la so ili tum ki choklem chodam joy wan ke long po alang li tum tudam lu te non council sari bo matum ta labang ke sab ke mathat vek nangi polo ke be ke chue so tum bange ki wang lu te non the jong ke wang lang non ta jo sabina ki pia long alang ni tum ke phowek adni ma long la ke long pu psd alang li bang a khei tum bang plia tum sa alang li phan cholang ram det pen si pathi pu inut karbi da inut do thula la sila sona bang la ke chok chi la ke ili tum la so adni ma long bang ke la ke majok le phu pu no sta mi alang li ko an lo ni ke badu pen si alang li ke bor I dukan ke chubi chot alang li ano ni aning hon duk pik alang li hema sor stami alang li panjin sumi mi hangya la sikar biang long ala sona amon sam ke la ke pavan vedet ning phang autonomous council atum handa chuningri lo alang li siami ematum ta la haya long abang ke un an ke pavedet jia phan ke la
justice ke pivek nang po balang tim RDC pivek nang la bangke ni tum chuningri bangke la ke ni tum women pen ke athe jiulo ta ke dam nang emergency kam do vek la ke mar swalu tum sitami ente joy ke joy wana ve pote ko pulong ke nasi joy ki joy wan ke do vek nang apot ala sila sabina inti pie phana bangke alang dita dukan ke chubi pensi ahem ke chepang reng pati asa alang dia phana bangke ke rapi vek nang laki alang litung jitu alang li phana pran kar mudde datu athema alang litung ke dukan chubi chot ka vedet pensi ke chubi chot pen lata ko lan ka vi pensi apranar mud idet la si alang litung aphan ke rapi vek nang laki autonomous council tum tarap nang ji ala pen alang litung aphan bangke ni litung women hoi pen chuni ria bangke la son son atum aphan ke kai kita pap jok po vong pa jok van ong posin non puni ta li swar lu atum phana bangke nangalang rop do kok lu la selang litung ke non ta jo thilang bom lu women tung ke swar lu tum bangke ijo ki joi wana vedal lu ke do ke damta la si ili karbi tung ke abatai lo la son pen ki thi la si la son tum phan ke phasi si pi det nang ji la ke la non bang pho do alang li tum phan ta la sabina ti pi phan ke pa thi son thot alang li tum ta thi nang ji no hote nang klang bom po la son ek son the dan klem kle da po da join ni si pheri bang bedal la ha ke chi ke bi so to la si la hai tum phan ke hok pe da kang sai bi vek nang ji phasi pi si pi nang ja alang li tum phan ke Pinya Abirta lan si kang ton lo kardom